Kakav šok, Nadal odustao od Australian Opena. Vratio se u Španiju. Tužna vest za navijače španskog tenisera. Španski teniser Rafael Nadal odustao je od učešća na Australian Openu zbog problema sa povredom. Zdravo svima, tokom mog posljednjeg meča u Brisbaneu imao sam mali problem sa mišićem koji me, kao što znate, zabrinuo. Kad sam stigao u Melbourne, imao sam priliku da uradim magnetnu rezonancu i mikroposekotinu na mišiću, ne na istom delu gdje sam imao povredu i to je dobra vest. Trenutno nisam spreman da se takmičim na najvišem nivou u mečevima na 3 dobijena seta. Letim nazad u Španiju da se lečim i odmorim, napisao je Nadal na društvenim mrežama. Španac je izrazio žaljenje što neće igrati u Melbourneu i zahvalio se svima na ogromnoj podršci. Naporno sam radio tokom godine za ovaj povratak i kao što sam uvijek spominjao, moj cilj je da za 3 mjeseca budem na svom najboljem nivou. U okviru ovih tužnih vesti za mene što nisam u mogućnosti da igram pred neverovatnom publikom u Melbourneu, ovo nije toliko loša vest i svi ostajemo pozitivni u pogledu evolucije u ovoj sezoni. Zaista sam želeo da igram ovdje u Australiji i imao sam priliku da odigram nekoliko mečeva koji su me učinili srećnim i pozitivnim. Hvala svima na podršci i vidimo se uskoro. Podsjetimo, Nadal je posle godinu dana pauze zaigrao na turniru u Brisbaneu. Zabeležio je 2 pobjede, a onda je u maratonskom meču protiv Jordana Thompsona osjetio bol u gornjem delu butine, u visini kuka koji mu je pravio ogromne probleme. Zatražio je medicinski time out, ali je uspeo da završi meč.